Yeah, Sadis YGGE. Eyes of the world, yeah. Anasafisha, anaokoa. Mungu anasafisha. Abs on the beat. Anasafisha, anaokoa, anainua watu wake. 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 Bisha mlango ukibisha tafungua, mipaka yako akiingilia ataipanua, vilivyokufa ndani yako atafufua. Usi mwanadamu na ili si unalijua, anapendelea watu wanaomwamini. Anainua wote walioko chini. Anasafisha, anaokoa, anainua watu wake. 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 Bisha mlango ukibisha tafungua, mipaka yako akiingilia ataipanua, vilivyokufa ndani yako atafufua. Usi mwanadamu na ili si unalijua, anapendelea watu wanaomwamini. Anainua wote walioko chini. Akili kuchoka, mwili nao kudhoofika, nawaza kufa, unawaza kumalizika. Mungu ndo daktari wa uhakika, hata bila dawa atakuponya, utaimarika. Paulo na Sila gerezani ndani, walimuita Mwokozi wakatolewa ndani. Ina maana bila bunduki Mungu atakupigania. Paulo sema utafeli, Mungu atakushindania. Walioko chini tuliwaona wakiinuliwa juu, hata vilema walioshuhudia wakipewa miguu. Ni jambo gani Mungu hawezi kulitenda? Hata tunapomkosea bado anatupenda penda. Anasafisha, anaokoa, anainua watu wake. Anasafisha, anaokoa, anainua watu wake. Bisha mlango ukibisha tafungua, mipaka yako akiingilia ataipanua, vilivyokufa ndani yako atafufua. Usi mwanadamu na ili si unalijua, anapendelea watu wanaomwamini. Anainua wote walioko chini. Sam's Records.